Danas igramo horor igricu pod imenom Punik. Tek da ja pojačala najjače jako. I onda kad bude neki jumpscare da se ja uplašim, ja sam već prešao igricu, ali pusti to. Hey, why are you still in bed? You should be working on the farm, get up, come now, come on. Inače, ovu igricu sam trebao snimat za Halloween, ali nisam. Šta evo, kak da pokupim ovo, zaboravio sam. Istrčao sam se. Ne mogu ja ovo da pokupim nešto. Radi, to. Aha, F, dobro. Dobro, sad trčim, zaboravio sam kako se ova igra. Tak se sadi, onda idemo po vodu i onda ovo tu ostane bez vode i onda ga opet zalijem i tako sve dok ne dobijem para puno. I u ovom videu neću sam pokušat pobjeć, već pokušat da skupim para, da sve ovo otključam ove stvari. Da ne bude nešto sad dosadno, ovako, kontaž, pošto prešao sam već, nema smisla više, kontaž. Mogu brat speedrun, hajde speedrun ću radit, kad već sam valio, počinjem sad, mada sam već bio počeo, ali pusti to, speedrun. 2 hours later. Neće ovo nikad uspjeti. Joj, dugo ovo nešto traje, znate. Evo ga, ovo je zadnje zaljevanje za, mislim, zadnje zaljevanje za ovu turu od tih smeća. Moj ti, neće se ovo nikad uspjeti prijeći. Dugo baš traje, vidi se. Hajde, nema veze, ubrzat ću ja to vama. Aha, sa R u lampu, ja. Zaboravio ja sve, kontrole i sve. Baš lijepo izgleda igrica ovako, 2D-a tak lijepo izgleda. To je rijetko koja igrica to more. Ne sjećam se da li sam ikad vidio ovake neke grafike. Ene ga, svira se violina. Treba se ode ja trebao biti. Se neće sakriti. Mrtav ja prvu ruku. Prvi ja mrtav. Mislio sam da će kasnije doći pa sam malo ostao, aj ne azije, idemo ponovo. Kupio sam da više stane moj ovo za vodu i da dobijam više para od ovih biljaka, montaž. I sad dobijat ću se para, manija i onda ću brže speedrunat igru. Logično. Eno ga. Hajde sad malo požurim s vodom. Trč! Ne zanimaju me biljke, ništa, sam trč! Evo ga, SCP-96! Sad bi trebao izaći valjda i onda on ide za mene i onda se zakuca u vrata i onda ode. Idem izaći i onda se zakuca i onda ode. I onda izađem i onda se zakuca i iđe. Dobro nema ga valjda. Kad se taj zvuk čuje, onda je pobjegu jer sam ružan. Kad tu dostavljate dugo u kući, svijeće se gase i kada se ugase, dođe jedan dimon, mali, zeman. I onda vas pokuša ubiti, kontaž. Evo ovdje te grančice, to moramo prodavati, a moramo skupiti te grančice i staviti kao za pecanje smeće. A to se ne isplati baš, tako da neću, fuj to, ne. Sad bi mogu kupiti onu farmu, semće farmu, onu tamo što ja sad, tamo gore u kutu, gore, to. To trebam kupiti kako bi mogo više manija dobijat, a mogo bi ovo kupiti, jer šta fali. Neću predat sad, kasnije ću predat. Isto, u ovoj igrici za sad nije strašna, rekao sam da je horor, a bome jest. Za sad nije strašna, ali kad padne noć, malo je jeziva i strašna i šemzna i sve moguće. Ti ovo tu ovako, i onda se napuni vode i onda ponovo to
To napravi što se radio do sad. Treba možda malo brže vodu da puni, znate. Da idem pokupiti sve ovo, dobiti puno para i onda zasaditi i onda idem kupiti ono, kao, novu farmu, kao, kontaž. Prošli put kad sam igrao uspio sam iz treće noći, jel da, ja. A sada ima da uspijem iz druge. Ne zvu se ja nako kak se ne zovem. To jest nije iz treće noći, već četvrtog dana, kontaž. Jo, nemam više vode, trebam ići po vodu. Voda, vaser. A treba mi ovo sa vaserom malo zaliti. Idem i ovo zaliti. Jer mogu. I trebam i moram. Pare se dobijaju od toga. Kontaž. Jel kontaž? Možda sam da te nešto pitam za svaki slučaj. Jel kontaž? Tu je čel mi malo stane u ovo čejte. Evo ovo tu je izraslo i onda sada to pokupim pare, ne znam kak dobijam, nema nikog za prodat. Ja stvaram pare od biljaka. Joj ovaj dolazi sad. Mrš u kuću, mrš! I sad mogu taman da si upgradem stvar dok on dolazi. Kak je no je? F. Kupi ovo semće. Daj pare. I ovo tu. F. Sad se malo izađi. Čuješ zvuk truba, violina, harfi, triput. Dođe on, evo, ugrijem se u vatru, izađem, dođe on, šta je ovo? Follow my song. Dobro, neću. Dobro, otišao je, onda trč vamo. Sadi tamo. Sad da napcam. Onda voda, onda sadi, onda voda, onda zali, voda sadi, sali, voda sad, zali, voda sadi i sve tako u krug. Možda sam pogriješio nešto, možda sam rekao sam prvo zali, ali pusti to. Isto to! Evo ga, pada noć. Sad sam ga nagravljusio. Hajde, preživit ću, valjda. I nakon druge noći se pojavi jelen kojeg ne smijemo hranit. Ako mu se približimo, postaće demon, ubit nas, logično. I ovo ništa se ne vidi kad je mrak, ja zaboravio. Dobra, ajde, prvu noć ne moram se brinit, ali već drugu... Druga je opasna. Idemo, zalit ovo, nisam dosta testirao da li će mi šta biti ako ne ugasim lampu, možda će me nešto iz mraka ubiti, ko zna. Isto tako se čuju ovi zvukovi neki u pozadini, ko zna šta je to. Zašto se nije pojavljivo onaj SCP-62, ovaj 26, ovaj 96, mislim, ja ga tako zovem, ali se on zove neki skin hacker, nešto, tam. Neki skin imao iz Minecraftu. Ajde da pare ove pokupim, da zalijem, da te stvari radim, šta već sam radio i prije, to je da napravim i sad. Jer, ko ne bi to volio, dajem ovo sve zalit. Vjerojatno ću u nekom trenutku zaboraviti da ovo postoji, zato što ne daje toliko puno para. A to će najvjerojatnije biti sad. Jer mi trebaju ovdje pare, a ovo tu daje para ko šemsi. Clown čovjek. Idem ga brzo naći. Ovdje ovaj konj što sada gledate, ali iz budućnosti. Ne bojte nikom reći, ali taj clown je it. Ajde, valjda neće onaj skinski walker. Znaš, trebam followat njegov song i uzeti mu balon. I sad sam ukrao balon. Sad idem ovdje, idem upgradeat sebe, ugasi ovo, uzmi ovo novi otaj smeće, uzmi da moraš više od tog staviti u sebe, jer volio bi da mogu više, i onda idi po vodu. Jesam ja to nešto čuo, valjda nisam, dobro ovaj tu kreten će izaći, pa onda ući opet, zato što uplaćio se mene, pošto sam previše ružan. Da nisam upalio facecam, vjerovatno bi me ubio. Oj! Ne smijem ti posadit. Otišao je. Follow my song, dječ.
Šta dobro neću. Hajde idem. A što, ne želim. Rekao sam da neću. Hajde brzo do njega. Jess! Eto te. Inače, ako mu ne date balon nazad, ili mu ne uzmete balon, nisam siguran šta. Nešto od tog dvoje, on će vas krenut ganjat, nemam ja ojlar i file. Šta će sad? Dobro je, dobijam pare od ovog, od tog smeća. Dobro je, sad mogu kupiti, ja mislim da 15 košta, dobro je. Ja već uplašio, ode ovo speedrun, ja rekao u sebi. Ovo mi treba. Tako, i daj mi, ne mogu ništa još kupiti. Mislim, mogu kupiti, ali bolje je da čuvam. Eto ga dan prođe. Noć prođe, da, prođe dan. Trebam kupiti, uzeti ove smeća. Da si uzmem, daju mi para. Onda vame trebam kupiti, čekaj, prije nego što odem kupiti, da uzmem ovo, da prodam sve. Tako, zato što se jako isplati da uzimam ta stvari usput, jer daju puno para. Daju sad sve ova stvari, smeća ova što ima i onda idemo ovdje tu za... Jelen već počeo, čovjek ispred mene, ne smije mu se približit, čovjek će me satrat, asfaltirat, uništit, bombardirat, sve će me, a čovjek će me, znači, neće postojat kad me on stađe. Ovdje neki para malo ima, što ne bi to pokupio kad već mogu. Joj, Jelenu, Šemsenu. Ne smije se on približavat meni, on će mene satrat. Čovjek, ne smijem prići. Moram brzo vame doći. Ja sad nemam skoro nikako para ljebati. Trebam skupiti 4000, a ja imam sam 30 i to jedva. Joj, u velikom sam problemu, to je to što se zna se. Šta ima vam dole, ima ovi semća, daj mi to, treba mi to, sve mi daj, šta moreš, treba mi zaljeba. I da se zna, mora se subscribe ostaviti, pošto se svaki dan trudim i snimam vide, red je da se subscribe ostavi, zato što u budućnosti neću imati ni zaljeba. To šta se mora se. Ja snimam, vi stavite subscribe. Jel more? Dogovor, eto. Vidite kako se mi lijepo dogovorili. Sad pokupimo ovdje smeća. Para, ko Šemsi. Ovo je opet skin Walker koji se pravi da ima dobar skin, ali nema on skin uopšte. Da vidimo šta ću kupiti. Ovo ću kupiti i ovoga treba kupiti, eto. A nisam vam rekao ni zašto se ne smijemo približavati njemu. On će se u jednu, ako se približimo, evo sad ću vam pokazati. Znači kad se približimo on će se pretvoriti u nekog demona jelenskoga. Dobro je, otišao je. Mislim tu je on, ali kontaš, otišao je od mene, kontaš, jel kontaš? Da možda ne kontaš, ja mislim da ti još uvijek ne kontaš. Ne brini se ti, skontat ćeš jednog dana. Daj ti meni pare. Prvo što se uzima je da se više para dobija. Onda ovo, i onda idemo ponovo vame, idemo ovdje za altova smeća, jer se more. Nemoj se približavat meni, ako se ja ne približim tebi. Ako se ja približim tebi, onda ću umri, kontaš. A te Jelene, ajde, daš ćevape. Ićemo na ćevape ako ne budeš se približavao, ajde stani. Dobar, ajde, budi dobar peso, dobar, fuj to. Fuj ja, nisam ja zdrav, fuj ja. Nisam ukusan, nisam zdrav, dobit ćeš koronu ako ja. Dobit ćeš autizam od mene koji ja nemam, koji imam, dobit ćeš autizam, kontaš. Daj ti meni ovo pa da ja mogu više ovih stvari kupiti, daj ti meni još toga da ja mogu još više kupit. Jer treba mi to, sad mogu 20 uzeti, to je super.
Daj, zalij ovo i onda će trebati još puno vode zato što voda je zdrava, pa žedan ja. Trebam uzeti vode i onda da se vratim tamo i onda da opet to radim. Znači, prošli put sam iz četvrtog dana uspio, ovo je sad drugi dan. Brojat ćemo po danima, po noći, zavisi kako završimo to. Valjda ću završiti uskoro. Sad trebamo to uzeti. Ja mislim da neću zapravo, ali pusti to, pokušat ću. Da uzmemo to, treba još ovo usalit. Tako. I onda će ovdje biti jelen kojeg ću ja ovako u malo većem krugu zaobići. Trebao sam uzeti patike da mogu trčat brže. Jer... Ovo je speedrun, kontaš. Treba brzo trčat, kontaš. I trči dok te noge nose. Ali me noge ne nose baš puno, znate. Debeo sam previše da ne mogu trčat. One patike su da postaneš bršavija, ne da možeš brže trčat, kontaš. Ovo je ovaj skinski Valkyrie iz Clash Royale, ako znate ko je to, ako ste igrali Clash Royale, vjerujem da jeste, zato što je to jedna od popularnijih igara, Supercellovih igara, i to, Supercell ovih igara. Znate, ako ste gledali Dragon Ball, značete šta ja pričam, ili barem ako ste čuli za to. I tako, on ode lijepo i onda ja trebao izaći, ali pošto on neće da ja izađem, neću ni izaći. Onda ovaj tu ode tamo u tri materne, tako. I onda ja ovako lijepo fino zalijem ova smeća i dobijem brda para, brda zlata, dijamante oko vrata. I onda to sve prodam, dobijem upgrade-ove i onda sam ja sretan do kraja života. Nisam, sretan sam dok me ovaj jelen ne ubije. Hajde trči ti do toga i onda zalij od ta smeća, to šta se mora se. Imam ja još 8 od tih, tako da ću i to iskoristit. To je cijelu farmu ću sad imat. Sve imam, sve. Trebam upgradeovat ovaj da imam više vode. To što se mora se i da se brže puni. Jer vidite koliko se sporo puni, čovječe, mogu napisat Bibliju dok se to napuni. Mogu snimiti jedno 3-4 videa dok to napuni. Trošim vrijeme, ne smijem trošiti vrijeme, jer sad mi roditelji nisu kod kuće, ja se derem u videima pa moram, kad oni nisu tu, da snimam. Treba ovaj novi kupiti ovo smeće, ovaj kao ogradu za njivu niđe veze. Pa ja njivu. Mislim farmu trebam kupiti. Ja kliknem umjesto da držim. Eno ga, nisam dobro. Sad sam tek nisam dobro. Sad je pala noć, a ovaj tu se približava, trebao sam kupiti još lustera, više lustera sam trebao kupiti. Ali pošto nisam, neće biti dobro. Ali imam još malo vode, zašto neće? To je kao prikaz da ima, da je to za vodu valjda. Trebam kupiti lustere sebi. Kupi lustere. Kupi ovoga, šta više moraš, kupi to, eto. Gdje je sad ovaj kreten? Treba se paziti na njega. Mogu lagano umrt. Zadnji put je se približavao ovdje tu, dole. Ne bi ja da on dođe po mene. Nadam se da nije tu. Ajde gdje trebam ići? Znači on je, ja mislim vamo, gdje ja gledam, gdje ja idem. Srčani sam dobio. Ova igrica će me ubit. Ne u ovom, već u stvarnom životu. Joj, evo ga, ide. Očekujte FNAF Help Wanted na VR. Očekujte to od mene da ću snimat. I onaj Super Mario Wonder će možda biti sljedeći video. Gdje je klovn? Čik-čujk. Gdje je čik-čujk? Čik-čujk, ba, čik-čujk, da, bolan, bona, ba. Znate vi tu pjesmu, ne znate, pa šta ću vam ja? Jesam ja kriv, nisam. Gdje je klovn? Klokan.
tu bi trebao biti, tu čujem neđe muziku. Ja, eto ga. Uspio sam ga naći. Sad bi trebao ići, ovaj će me popasit će me ovaj čovjek. Čovjek. Ugasi to, kupi. Mogu bi to kupit, pa mogu bi ovo, ajde to ću kupit. Joj, jedan ovaj košta 10, joj. Mrš, neće ovo igra, mrš. Ajde brzo, čao.